I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako povezati klavijaturu, ovu ili bilo koju već imate, sa laptopom. Znači sve što vam treba je MIDI ulaz, odnosno izlaz na klavijaturi i jedan slobodan USB port na desktopu ili laptopu, ovisno na što već povezujete. Znači inače to je taj MIDI, ovo je 5-pinski, ima i 10-pinski, ja mislim da je to. Treba će nam još i jedan kabel koji ja nisam pripremio. Samo sekund, evo ga. To je taj kabel. Znači, s jedne strane MIDI 5-pinski, in i out, ovi šta vam treba, i standardni USB 2.0 i posredini ovaj kao konverter MIDI na USB. Znači meni treba MIDI in. Biće vam ovdje naznačeno, ne znam ćete vi to vidjeti. Znači MIDI in, ovo je MIDI in, ovo je MIDI out, pisat ću vam uglavnom. Onda uzmemo MIDI in. I MIDI će vam biti okrenut put dole. Znači ovako ga morate staviti. I uvijek vam tako na bilo kojoj klavijaturi. Sad ću moramo pogoditi da ne oštetimo pinove. Samo sekund. Evo ga. Da izvučemo sve potrebne kabele, evo ga. I drugi kraj USB-a povezujemo na, u mom slučaju, laptop, a vi na šta god već. I opa, evo sad vidite i ovo. Kompjuter će sam naći drivere. Znači meni neće tražiti drivere pošto ih već imam, ali on će vam naći drivere i vi ćete to kasnije koristiti za šta već hoćete. Ja to koristim za editovanje u FL Studiju, a vi možete, na primjer, da svirate, a onda vam gleda novote ili nešto tako. I nebitno totalno za sve što ga vi koristite, to je vaša stvar. Ja ću ostaviti link gdje sam kupio u Splitu, odnosno u Hrvatskoj. I kabel košta 140 kuna. Napisat ću vam evo ovdje negdje koliko je to u eurima. I eto ga, to je to. I da, još sam zaboravio reći u videu, u slučaju da vam Windows sam ne nađe driver ili koristite XP, u pakiranju s ovim kabelom dobit ćete i ovaj mali CD sa driverima. I sad se trzula kamera, ali nema veze. Znači dobit ćete ovaj mali CD od kraja, nisam ga dugo vidio, ali neće vam stvarno trebati, osim ako ne koristite XP. I još jedna stvar, možda vam kabel neće raditi ako imate instaliran Logitechov webcam software. Znači meni zbog toga nije tilo raditi. Ja sam, znači, dok radim na klavijaturi moram izbrisati software, raditi na klavijaturi i onda kad je odspojen, na primjer evo sad kad snimam, mora sam ponovo instalirati software da mogu ga snimiti, ponovo ću ga moram micati da mogu raditi na klavijaturi. I eto ga, to je to.